kuba naratoye amapine y'umuntu ni action ya mbere nakoze ku isi ntarigira nkora fete nta kibije ndigaga nkorera umuntu ngo oya je ikibi canje ikibije ungenemeze ikibi canje je nkorera abantu nk'ubuje nadushwanye mitangira nkamushikawe cyangwa nkajya nk'umugore wawe cyangwa nkajya nk'umukopine wawe nico kibije nkorera abantu ariko ngo tugwane ngo tu oya rero ikintu je nicuza mu buzima vraiment kandi cyaranyiciye reputation action nakoze nubu ndacicuza mu buzima nubu ndacasaba ikigongwe n'Imana mbabari akabisa mumve yuko nakoze ikintu ntarigira nkora mu buzima nakoze ikintu kiri contre na jewe je sindi umuntu mubi kabisa ntago ndi umuntu sindi urya muntu kabisa iyo habaye igiteramo abantu basangiye amakora abantu bafise korabo bahuriyemo hari gihe bazi performinga kuri stage we nawe haro korabo ufise ya wewe na DJ Fernando hamwe na Melanin bwoy ni yaje na DJ Fernando gusa muzoyi performing ijya ndiri dutegerezwa kuri tu performing kubera iki twarimbanye ahubwo yanse no cangira beef no canda bakaduga kiyo nakunye nka kamera amapine yaje nyuma yawe Dramatine weje ubundi kuri wewe ubu akoze concert we nta concert turumva ngo Alvin Smith concert ivyo bintu kuri wewe wo bisigura ingendo yundi ravuna ese kubera ko yakoze kore ko ntarakora yo hari ivyo naje maze gukora watarakora sivyo riri ntacu reka kore bijya simaka twese simaka ni handi ubushaka kwigana imvubu gusura hamuka usanga none uri nteko reka imvubu none yisurire we na uzosura nka krokodile cyangwa usure haka yabo faut pas kwigana bro reka kore ni umwanya wiwe ni opportunity yiwe tasha urumva nta nuzi uruwa heho ni Tasha Oda sumuko nacabaye no fresh man none sinawo no mwita mu kibazo kiri hari umuntu dufitanye kontra ahubwo dukeneye dukonfirm muno mwanya ntago ndanditamo ariko cyase ntanakwitamo atanse sino kwa ariko twe turi muri business ariko si biciyemwo ikibazo kiri hari cyatuzoba tugize none se man kafise nyashimze toto moya katubandanye. Hello muraho murakomeye nizere ko mumeze neza aho muherereye hose mu micungararo igize igihugu cyacu ciza cy'u Burundi ko ari hanze yacu mu nkundire ndabwira ati mwaramutse canke mwiriwe bivanye naho muherereye nongera ndabaha ikaze mu kiganiro cyacu arico canyu mushikizwa na jewe Omario kuri Yaga Tech TV. Uyu munsi nabagarukaniye Alvin Smith muramumenyereye cyane kuri Yaga Tech TV. Ni yanka yikundira abana. Uracyakunda abana mzee? Ndumupede. Ya ashaka kubutara umupede gusuka kunda umwana ntukunda abana. Tukora ikiganiro bro. Cyatanguye. Cyo mwisajije. Rega cyatanguye. Ndabizi ko cyatanguye ni mpamvu nakubwiye dukora ikiganiro. Umeze gute none mze? Bisawa kwere. Ma bring. Niko nami. None mbe wowe kumengo ntunzi jewe. Ariko nivyo n'iryambere dukoranye. Oya boss kuva mu dushire muri silence nakizeyo mzee umeze gute none ni poa kwe ama base menshi sinza no ama base nyabaki ara base nuzenye twakoranye ama base ukora kuri social media tuba turi kumwe ubu bizi gutokora ama base nene biposti hari igihe umuntu azokwica umuntu mwe muke muvuga ngo ni base tuvuye ko bijya byose rwa byabaye abari riro none wowe nyene wowe uzi gutokora ama base kumwe gushaka gukonfirmer ibintu ndarazi hariho ivyo mbona ukabikora ibintu ukabisabira ikigongo gusa haro n'ibindi utabisabira urumva rero usabye ikigongo bisubiye ko ari base naye mvuze ati hari ivyo udasabira ikigongo bijya rero tuba twabonye utasabira ikigongo tuba tubona yuko ari base yego ese base yose ni makumuntu cyusabira ikigongo uba wakomerekeje umuntu nanje navuze twaba ari base nta mpamvu yo gusaba ikigongo nyine ndakose kumuguri kujugumira acha bro mi Toto moya reka tugende ku ma question je naguteguriye sinza ku bintu vy'amabeze ngo nakana naka hari ama question naguteguriye we personnel abantu bataba bazi ikibazo cyambere biramaze ni kintu maze gukora mu buzima bwawe kikakwicira reputation yawe
kuburyo yaba vyokunda wogifuta mu mitwe y'abantu bazi ico kintu. Gutobora amapine ni ikintu je ni action ya mbere nakoze ku isi. Sindigira nkora action mu buzima, sindigira nkorera umuntu nabi, none ngewe basaragurika tuku nyene. Ariko kuba natobye amapine y'umuntu ni ibintu vyantushije ku mutima cyane, nagiyewe navuze ati aha vraiment uyu si Alvin. Ya c'est pour ça nasavye n'ikigongwe n'abantu bose banzi neza bashavuga ati bro ujya si wewe, hari umuntu swat yakuboostiza arakubwira ati tukora iki kintu ko wewe nyawe ntituyeza iko kwimvira ibintu ko jewe narasaze biga byose vya kera ngo nifotoje ndi gusa biga nike nabishaze nabitanze ndabishaka nabikoze fisi impamvu kelkongi fisi aho nshaka kugera kandi narahageze. Ariko vraiment kuba naratuye amapine y'umuntu ni action ya mbere nakoze ku isi ntarigira nkora. Fete nta kibije ndigaga nkorera umuntu ngo oya je ikibi canje ikibije ungenemeze ikibi canje je nkorera abantu nk'ubuje nadushwanye mitangira nkamushikawe cyangwa nkajya nk'umugore wawe cyangwa nkajya nk'umukopine wawe nico kibije nkorera abantu. Ariko ngo tugwane ngo tu oya rero ikintu je nicuza mu buzima vraiment kandi cyaranyiciye reputation. Igi action nakoze nubu ndacicuza mu buzima nubu ndacasaba ikigongwe n'Imana. Mbabare akabisa mumve yuko nakoze ikintu ntarigira nkora mu buzima, nakoze ikintu kiri contre na jewe. Je sindi umuntu mubi kabisa, ntago ndi umuntu sindi urya muntu kabisa. Abantu bavyumva je ndahara ndasara iki mugabo yo naradepashije les bonnes kabisa. Narabisaba ikigongwe kandi yaranaviguhaye. Nico kintu mu buzima mvuga ati iki nico kintu ndegreta naho ngo amafoto ngo ndi gusa ngo nango narivye ngo ibintu zibitera soni nabirivye ndabishaka kandi nta muntu mba nakomerekeje ariko hajya nararengeje man. Iyo ni kosa rya mbere nakoze mu buzima n'ubu nicuza. Okay, reka tugende n'ikibazo cya kabiri. Nicyo kintu maze gukora mu buzima bwawe ukaba proud ukavuga ati ndi fier y'iki kintu kuba naragikoze? Kuba naramwivye mama wanje amafaranga menshi cyane kugira ngo nshobore kwiteza imbere kandi yarayibona yuko ari je nayamwiba. Ubu naho ikintu kinjohera nuko kera nayamwibaga mvuga ati umunsi umwe aya mahera y'inzu yamusubiza tu. Ibo rero birangiye cyane kubona mama wanje bayo neza kuganje ndamuha amahera anytime achaka amahera ndayamuha kandi wewe ntazi gituma kiresa abonye iyi interview achatahura naramutepashije cyane naramuhombesheje cyane jewe. Ariko ntiduhanuye abandi bantu ngo bace bagenda kubikora. Je namukubwiye je mpamvu nakubwiye ikintu niziko nagikoze kubwa objectif quelconque nkabana nizo objectif nagikoreye ko nazishiseko atari viole cyangwa gukorera umuntu nabi ntako ndacicuza. Rero none mama wanje cyo nico kintu ndi proud naco uno munsi, kubona mama wanje uno munsi ashobora kubaho ubwanje, kubona ashobora kumuha ashobora kuba aryohewe mu buzima kubera jewe. None ni kintu cya danger man kiryohera mu buzima. Ego ndafasha abantu benshi cyane batandukanye sivyo, ndakora ibintu bitandukanye byinshi abantu akanshimira mugabo jewe kuri jewe ari ikintu kinyohera mu buzima kubona mere wanje none ho ameze neza. Voilà. Cha gatatu naco nuyihe mukobwa umaze kudraga akagutera ipoto akakwankira mbega nyamba vyarashitse yakwankiye mu buhe buryo? Abakobwa kera banyankaga kubera nari inkenye naniho na drag mukino je après NIRNA nasubiye kudraga. Uwaguteye ipoto ro kuburyo utaha uvuga ati sha oya kera umviriza braza kera ntibantera n'amapoto. Abakobwa nakundaga baransuzugura nta n'amafaranga nari mfite kuburyo baribwa n'abagenzi banje. Noneho nkababara nkavuga ati one day zo umustare ni mama nzobica. Kandi no mu gukora imiziki wawe yari target abademo. No target ibambabara umve yuko je nakoze n'imiziki kubera abana. Noneho naranabariye warasaze objectif sindayishikeko. Ariko ubu ntaba responsable ko hari ibindi bintu wifuza ubikaba hamukacha wifuza ibindi birenze iyo. Nawe nuye mukobwa amaze kudraga kavuga ati je wapi? Ni benshi cyane shit ubungu bazi ko tamugore mfise benshi cyane barabashaka ko tuba turi kuma ariko ngiye nkavuga ati yo bombo clad niba twakubitana twakubitana mugabo ibintu by'inkondo pembeni. Me I don't have time bro. me now I want to touch money bro like crazy. Iyo musto ugiye kumudraga akakwankira akubwira impamvu akwankiye we nawe iyo baje ukabankira ubabwiriye impamvu? Jewe nta nkundo mfite nta mutima mfise
niko ndababwira sishaka kumutakariza umwanya ni kuvuga ndamubwira none wewe ntubona yuko urawe yananiye none wowe wumva yuko ushobora je ndagoye yigo man yeah man noneho man bavuga ati ebana yo bombo clad sishaka kubaza umutima sivyo sishaka kubaho nabi kubwanje sishaka yuko uca mu bihe bibi noneho dukomeza ikomereza ubuzima nanje nkomeza yeah which is good twizere rero yuko inyuma ya NIRNA tawundi mukobwa uyizere kubera iki kuko urumva wose mubakatira kubera iki njyani haragera okay kandi kubakatira nibisubiye ko tutotera amana cyane tutosangira oya nitwoja mu rukundo gusa vuga ibindi sino ibiki dukora ibiki ibindi byose bisanzwe byo kunyama yoga ego merci turabikora ukiza mu muziki urazi uvuze uko aho nsubije usubije muri 2012 rero ugeraga ico kibazo cyo gitomora yes ukiza mu muziki ni ikihe kintu abantu party kuri w'abantu batishimiye bakavuga ati mujama ibitera soni nakora ibi donc aya amafoto n'indirimbo nakoraga kera z'ubusudu abantu ntago bavyishimiye mugabo vyatumye bamenya nagiye target yanje navuga ati abantu ndazi ko bataza kunyishimira mugabo ntaco igikuru nuko bamenya ko bamaze kumenya nzoca mpinduka none nce nkizo none se ubona ko nakijijwe yego ubu ntanzo gukino oya gukizwa pani ivyo gukizwa gukora bijya bintu bitabereye objectif yari kuko narinzi yuko wewe numara kumenya jewe nawe uzomenya mu bihe bibi none ndazi ku munsi nahinduse uzonkunda ko nzoba nahinduse nta mikini naco umunsi nahinduse uzoba amaze kumenya ni objectif nariko mvuga ati kuri party yawe kuko nka Satbi yarigeze kuvuga ati akiza mu muziki ijwi giwe bararikunze gusa bamaze kumubona isura bacha babaje gusa oyaje we nari meze neza bro je umunyabuterere bro ndumona mu cité nambaraga neza nari isa neza kuva kera naho nari nirabura cyane nari isa neza vraiment kuvuga ngo oya no nari good gusubukiro nka mahera no kandi no kuririmba je nari umuraperi man je ndarapa bro abazi baranzi ya fo nuko gusa nakora umuziki utabereye nyine nakora ibishegu nakora amafoto y'ibishegu ariko sino kuririmba j'étais un rappeur ya fo yeah man umva rero jewe ico banjije ko sijwi cyangwa iki amajambo mabi tunaririmba wari wavuze ati ngo narirabura ariko buri inzobe kubera yuko umuntu wese ugishonje ubusukuntu umaze kuronka amafaranga nayo bamake ubutezwa guhinduka kwa mahera arahindura bro ntibazo kubesha taka ustaki urinze ubona umuntu utahindutse ufise amahera umenye yuko mu buzima busanzwe utayafise heho wari gisabuni katubandane abantu bakuze Alvin Smith wize mu mashure y'abana bo mu bakire niko no bivuga hoye ana makire gute izarohero none se kwiga mu yero bisubira bona mugabo compare nuko nava mu buterere ego byaboneka basi ko niga amashuri basi umwe ego ni kuvuga wiga aho abana bo mu bakire biga ucusanga mu mugendana iki mu hano du rencontre shaka umbwira ikintu ciza n'ikintu kibi abana bo mu bakire baba baragukoreye mu gihe mwari mucigana unakenye iki kintu kibankorera nuko babona ko ufite talent mugabo le fait que naba mu buterere byatuma bansuzugura kandi ufite ntafise amahera byatumye nta kuko je ndibuka yuko kabisa ivyo vuze nivyo hari n'igihe twavaga ku ishuri bo bakagenda muri kantine kurya gatoki jewe nyine nabandi sigara hanze tu kwa nta mahera nari mfise mugabo bakarya bakaguriranira you know ariko bakabona tujewe nata amanota ifise mugabo ndakanu nyene kagasanisani tu yeah man ico kuri narakibona baransuzugura none babonye n'igihere bavuga ko ari jewe nakizanye ku ishuri bavuga ni umunyabuterere yakiza bo baransuzugura mugabo target navuga tu jewe ntaco ife ko ndabamenya kuko je nakuze mu cité man je nakuze ntabona ibintu vyiza mbabarira nakuze na town tuhaza ufata bisi atacyo ufise ukaza town ukaraba tu ama etage ukacusubira mu buterere basuvuga ngo nakuze ngo ufite abajama ba town oya kwiri ucaye ngo nza town ngo ndafite amadiri wapi twazaga town kwibimyembe mu kabondo
urakwa kundi ubonye ni ivyana vyo mu ibarabara because manje no tuba twarakuze none navuga ati niyo mpamvu je navuye kwiga mu butere ndavuga ati reka nje mu irohero kugira ngo ndabe imibereho y'abandi bantu compare n'abavyemenyereye vyaramfashije cyane narabize ndabamenya ndatahura n'icyo nkwiye gukora ndatahura nuko ntafise amahera ntezo kuba afise ikindi kintu cyo tuma abantu bamenya kandi barankunda none nahise nkora umuziki sohora umuziki sohora laisse-moi passer no kuri frontiere jewe nta laisser passer ndabeka abana mu ishuri abana bakavuga wow turafise umusani ngaha nyine atangura kuza baramenya après 2015 niho habaye manifestation na Shengenda ngaruka 2016 nabaye undi muntu urumva ngaruka nkora noneho bajya bose twiganye muri 2014 baravuga usi Alvin none nahise nkomeza gukora cyane ibaze ko ngubu duhuye nibo babwira abantu ngo Alvin twariganye ngo Alvin mubabwire ko twiganye ariko abarara bakibuka yuko bakibagira yuko kera baranca amazi none ico ni ikintu cyadanje mba nishimira mu buzima ni kuvuga ico ni ikintu kibi bagukoreye cyo guca amazi ikintu ciza rero uvuga ati iki ni ciza kuba nariganye nabari abantu ni ciza kubera yuko namenye imigenderane donc namenye ibintu vyinshi cyane bivanye na nuko twagendana kubera yuko burya twebwe mu isite hari ibintu byinshi cyane dukora bibi tutazi ko ari bibi cyangwa ko ari ibyaha urumva rero nzasanga bajya kora abana bakire baba bazi n'amadroit urumva kora babara abantu bafise mentalite zo hanze si zo mu isite uratahura icyo kintu natubwiye mu isite tumenyereye kugira ngo umuntu ikibazo solution y'ikibazo no kugwana urumva solution y'ikibazo cyangwa umuntu yakudekonena ukumutwara tukamukubita ariko abana bakire tukamenya yuko solution yabo barabashwa kwegeranya abagenzi cyangwa umuryango ukabahuza mugasabana ikigongwe uratahura icyo kintu donc twebwe rero hariya mu isite ntitwegera abakuru we bazumva ngo akaraka kanaka banuze baragacanira inkoni urumva baragakubita ufite niyo mibere ufite nagenda ndatahura ibintu bitandukanye ndatahura yuko ukoze iki n'amakosa ndagenda ndatahura amadroit atandukanye kwera bobo ubwenge bwabo ufite buba buri kure baramenya n'ibintu en avance kuruta twebwe abo mu isite niyo usanga twebwe abantu mu isite twikundira indembo z'igiswahili zo muri Tanzania mugabo bo babatukunda aba Nigeria abanyamerika ufite mind zabo ziba ziri kure ugasanga ndeje umwana wo mu isite niyumvira kujya za Nairobi niyumvira kujya South Africa mugabo wiyumvira ma Canada urumva ko mind sizimwe wowe wiyumvira wewe kubera mind zabo ziba ziri kure bo biyumvira donc fait nico kintu cyafashije niyo mpamvu jewe n'ubu aba entourage yanjye twakuranye nyinshi bambonye barabona yuko na caractère zanjye zarahindutse fait ndafise caractère zitandukanye niza kera hari ibintu nakora hari ibintu ushobora kubona ko nkavuga yo bro bombo clat iki kintu si byiza man urumva kubera yuko hari aho maze kugira jewe ndatahura ibintu byinshi cyane hari n'igihe abantu kera twakora amakosa ariko ubu ngubu nkabona abandi baracakomeza bayakora no nkababwira yo bombo clat icyo kintu si cyiza cyo kintu kirahanwa n'amategeko cyo kintu nuko niyo mpamvu nakubwiye ko akiso ya mbere mbabara mu buzima naratuye amapine ufite ni kintu harigera nkora mu buzima kandi nakoze kintu kibi man notezo gukora donc ni icyaha cyo kintu cyamfashije kuba ntiganye n'abajya abantu ubwenge bwanje bwari yumviriye kure le fait que byumviriye kure noneho by'imuntu cyaciye bituma ntera imbere kuko naciye menya strategie y'ingene ishobora gukora n'ingene ishobora kwinjira muri bo alhamdulillah narabinjiyemo ubu turabana baba yakabisa wumve yuko bro ikatubandana Alvin Smith biramaze gushika ukagwa mu rukundo ukaja mu rukundo n'umudada ku buryo wumva atakintu na kimwe utokora kubwiwe n'imitungo yose ufise NIRNA woyitanga ukamugumana yes naragiye mu rukundo kabisa none yabaye umukobwa wa mbere je nkunze mu buzima nta nubwo ndakunda man bombo clat kandi nta rugo nzosubira kujaho ruremereye kujya oya rujya rukundo nibisazi man nta gihe uranye inzoga ukavuga ati ni mama nawe uzosubira kunywa inzoga sinzogera kuri degree yeah ukazuranya uvuga ati sishaka kugera hariya
rekanywe nigerera sishaka kuburegwa kurya ya n'inkundo nuko ari inkundo warakunze kubyo uvuga ati jamais dushaka n'ukundo uko ubu zo kwigerera zo maximize ibintu voilà wari wagize overdose y'urukundo go none ndagira overdose ndafa ndagaruka numva Imana yavuze ati garuka wa musazi we ndaguhaye dernière chance. Alvin nuko udashobora kuza kuri kamera ngo bivuge uvuze ikintu mwapfuye mvuze ati uwihenze ukavuga ikintu mwapfuye na NIRNA vy'ukuri sishobora kuvuga kubera iki abantu bokumigwa mzee ora kizi none oya nanje mvuze ati wihenze ukakivuga bokumigwa muri kote yande yanje canke bivanye n'urukundo basi uburyo uvuga urukundo wamukundamwe abantu bashobora kano kanya ntimukiri kumwe pombo class ikintu cabaye hagati y'abano bantu ni ikintu kidasanzwe bro bibaho man toto moya katubana ni redega umaze gukora mu quartier ku buryo bazana aho mu bakavuga ati Alvin Smith ndavuga ukiri mu buterere vuga ati Alvin Smith umwana wanyu yagize ibi nibi ku buryo nawe wicuza ukavuga ati mu quartier ukiwa mu quartier ku buterere nkiba mu quartier idega sinibaza ya indi quartier usisakuza canke umuhana wakoze mu dega je namye muri quartier namye nigira dega muri quartier mugasi muri quartier ni cyage nasori rya foto ya telefone ndi gusa ko abantu barandonde kugira bamfunge abapolisi ya mugabo hajyana namaze si dega ivyo n'ibintu byanuze uvuganyiro bimwe mu quartier uri n'umwana handi usanga mboswata basi nk'umuntu muba mwaragwana oya sinagwana je mu buzima mu buzima singwana ndatinya kugwana kandi rero nk'abantu babonye za video zimwe za oya sindagwana mu buzima ngo ari udogo twaburiye mu Kamenge ngo ndarukubita man biga cyose cyari ubeshi nta muntu genda akubita je singwana bro wero kumba abantu baranakwihenda ko je singwana mu buzima nibiwa abantu bazingura umuhara isana kombe mu buzima nuko nyene bategereza nyene nuko nyene bategereza kuba babanze uko nyene sinigira ngora mu buzima gihe sinigira ngora iyo ushavuye ubumeze gute ndasara ariko iyo nshavuye ndaryama ya ntari gihe ishavuri kunanira gukontrola ugasanga ukoze ikintu utatekereza ko ukora oye nishavuye cyane nshobora kuzana icyana none nkagikupita ishavuri takumwana je ishavu sime n'ibintu ko bintu byaranzimvye nta nivyo nakuriyemo oya noneho mitamamaga nk'iki cyana ebana noneho nkagikubita kabisa kakibartarize cyo kikavuga Alvin ararenze kumbe ahubwo ndenze kubera ishavu noneho ya uwo mwana aravuga ati nawe je noneho ngize ishavu n'ibintu bibiri ndaryama cyangwa noneho nkahita ngira pari mu nzu ngira pari noneho nk'ivyana nka bitandatu ndijenye ya none byose urabikubita bashaka kuryoherwa shaka gukubita nago nakubita kubamba toto moya ya ndaryoherwa tu en fait mbona ko shavuye donc il faut ko ndyoherwa mpindure vibe quoi mpindure mood noneho nkaryoherwa tu ndi kumwe n'ivyana reka twigarukire rero ngaha anya right now ubuzima turi nko muri industry hariho NIRNA teno yigeze kuvuga hirya ejo ngo mwari muri conference hamwe n'abazungu yari fete ya ambassade y'ababirigi hama gucuzana ubusambo ngo ujya ubumini brochette butandatu acavuga ati ngo iyo mico ngo igaragaza yuko abaririmbyi mufise inzara kajya ka video jena nakabonye wawe ubwo ari wanagapo bo je ndibaza yuko uvuze yuko abari video sizara je ndakuruki kuje kuraba amapaji yanje no kuri YouTube yanje njya buri munsi kandi njya neza noneho cumbwira iyo nzara aho nayikuye hariyo ahubwo noneho jewe ndarenze man kandi kindi cyo bwa brochette bwabo bwari butoboto
ikindi naco nimba ukunda kurya hari abakunda amayoga kuko hari abantu banyoye inzoga nk'uko umengo kubera zariza gusa nk'uko umengo batumwa najewe rero mutindi none warucyakunda nje ndabona ibiryo ndabona burya nimba ari ubunuzenya nimba ari ubudesere utuntu tuba tumeze ukuntu tw'amashokora none nge sinagira ngo nkate kuko benshi bakatanga nka gatatu pap none nje nagira uko kimilera rimwe n'ikindi Satuya de brochette igiye twaza ko jewe ni general kranye meda avuga ati none ibintu mwa tuzana bisosa nta nyama zihari acavuga ati haro tumuni brochette none ujya mu sister atuzana bro bombo clat man none ndakubaza ikintu kimwe yes me I want to enjoy bro none gute ni limita gute ndaba abantu urumva ngo nabazungu bombo clat abazungu barimenya nimba twese twahuriye hamwe nuko twese babone yuko dufite agaciro that's why badutumiye none moi j'ai le droit man de vivre j'ai le droit man narariye kamwe ndakeka kabiri aka gatatu aka kane aka gatanu aka gatandatu mwita fata n'utundi maboko namubya tujya mu sister cyomoga rero kandi urumva uri yarezgize ivyo bintu wambaye na costume none bro none sindiko ndafungura none mushaka ngira iki kaci dufata mu ntoki none murafungura nagira hasi tuguma no kuri assiette gute kandi yari sinia yagenda aragira uku arahabandi akusi kumengo kumengo ni mubaho none brasa bombo clat man none ushaka niyorobeke ça c'est pas moi frère me I want to enjoy man reka njyoherwe mbabarira kabisa reka njyoherwe nimba banumiye nuko babonye yuko gifise agaciro nuko babonye yuko je nkwiriye kuja muri fete yabo nimba bagize bijya bijyo babikoze kubya tubige none abazungu nimba batajya cyane none ntumva ko zijyanja bari kugenda kuzita let me enjoy bro let me enjoy man let me enjoy mo nimba munywa amayoga je sinkunda amayoga je nkunda kurya man none cyakiriye bras none ucerekana yuko ntahaze navuye hajya cyaja muri nuzenye restaurant okwendi laki ndajya man ubugari na sangara na nuzenya na inonzi ifi inonzi ndajya sinahaze hajya bro nawo mwane kwinduru ngo je nagiye tuntu twinshi sinahaze man bagutendura utanahaze man en plus zijyanje man bari bazizane kubera twebye bro none ushaka bazite none nimba bazungu batajya numva ko izongera bari kuca bazigenda kuzita man let me enjoy nimba bantumiye ufite ivyo bintu biri mu bintu bantumiye nje nywe ndanabumviriza narariye ndanywa ndanabumviriza bro icyakiri he murakoze ivyo kuyorobeka mo ni muyorobeke jewe sindimo bro mangongo yavuze ngo harakazungu hajya kari kusaba nimero kazireke nimba gatosaba nimero kwa kujya noneho nareke kuko nundi nivyo uzogira mu babarira reke si chance yanje kuko chance yanje naho noba nitese sinya aravuga ati can I have your number please nkamubwira ati wait when I'm finished to eating I give you my number yeah na bintu byo guca nihuta mu story ngo wait when I'm finished I give my number katubandanye Roventoire ki igiteramo cha Dramati yabatumye muri abarinzi benshi bo mu Burundi iyo habaye igiteramo abantu basangiye amakora abantu bafise mu korabo bahuriyemo hari gihe bazi performinga kuri stage we nawe haro korabo ufise ya wewe na DJ Fernando hamwe na Melanin bwoy ni ya jena DJ Fernando gusa muzoyi performing ijya ndiri dutegerezwa kuri tu performing kubera iki twarimbanye ahubwo yanse no cangira beef no canda bakaduga kiyo nakunye nka kamera amapine nizeye kuri mura blaga man ategereza tuteza kwikora dutegereza kuririmba man Dramati n'umuntu yaje kumenyekana inyuma yawe aka kanya maze imyaka myinshi mu muziki bro maze plus de 13 ans yaje inyuma yawe Dramati ni weje ubundi kuri wewe ubu akoze concert we nta concert turumva ngo Alvin Smith concert ivyo bintu kuri wewe wo bisigura ingendo yundi ravuna eske kubera ko yakoze kore ko ntarakora yo hari ivyo naje maze gukora watarakora sivyo riri ntacyo reka kore bijya simaka twese simaka ni handi ubushaka kwigana imvubu gusura hamuka usanga none uri ntego
reka imvubu noneho yisurire we nawe uzosura nka krokodile cyangwa usure nk'akayabo. Faut pas kwigana bro. Reka kore ni umwanya wiwe, ni opportunity yiwe. Sivyo? Rakore twese dukore. Twese duharanira iterambere ry'umuziki ndundi bro. Umva koza amateka yantumiye ko ndamushigikira. None se numva ko nico ni kintu cya danger yakoze. Yampaye ratio man. Ahubwo n'umuntu wa danger man ko yaranyumvire ko Alvin Smith arakeneye kubaho. Reka ndamuhe ratio ndamuhakaza. Nico kintu cya danger. Rafa passé narakoranye numwe ari muri entertainment yawe. Ravashe entertainment. Ari we ni sorry. Oda ni Tasha urumva nta nuzi uruwaheho ni Tasha Oda. So twarakoranye ikiganiro hama cankomoza ku bintu abantu bavuze mu commentaire bavuga ngo aje gusubirira NIRNA ibintu nk'ivyo onye acavuga ngo nibabaho umwanya ngo namwe ibyo barashobora kuzobakunda nkuko bakunze ijya kapo ya mbere. Tasha Oda sumukobwa sumukobwa nacabaye no fresh man none se nawe numita mu kibazo kiri ari umuntu dufitanye kontra ahubwo dukeneye dukonfirm muno mwanya ntago ndanditamo ariko cyase ntanakwitamo atanse sino kwa ariko twe turi muri business ariko si biciyemwo ikibazo kiri hari cyatuzuba tugize none se man kafise nyashinze kana nizo ikundira bombo glat toto moya ni indirimbo shasha yitwa Toto Moya vuba igiye kuza. Je nayumvise nagira ibako ryo kuyumva mzee. Voilà. Ni mega hit kabisa. Okay. Izosohoka rukantiye abantu tubateguze. Ushaka kuntera amahera? Sene birashoboka. Nta muriro amacije amacije ndakubwiye. Imero za konti. Ariko ayo mahera tubika muri imikashi ukabika muri konti. Bro, turazi na nyabarundi. Tuba dushaka tugura akantu gatandukanya hariho hose. Imikashi ndayikoresha mu kuriha mu bare gusa. Kandi yo nayo ako se wandishe naje nka bare noneho kamana make. Basi avance basubya nemere. Amace ntanga date bro. Mbabarira kabisa. Ndagura imira imikashi ni njya WhatsApp yanjye. Njya WhatsApp ya amazina Alvin Duimana. Ariko se twabikoze ubu nyine kugira ngo noneho confirma ngaha. Cyemvuga itariki. Man. Kagaga urashobora kubitugirira basi ibiki oya ngaho si telefone si ufite telefone rega en fait tuba tumwe turabatakariza umwanya w'abantu oya ahubwo abantu noneho ngabarindiriye babone yuko uza kumaya amafaranga babarira kabisa ni Alvin Smith ndagwe type y'umuservere wewe uri umustar nta kibazo bro ijana nijya nka muri yindi baba kasi ndaguhaye ari mu ngodo merci kimi merci maze giranterere noneho mitavuga date bikoreye hagati yacu namwe nucubizana kuri kamera ntacyo akose ko muri demi mugabo ijana rijyaga muri nipo ntamo ndamutemwa Alvin man kandi ntanda gusubiza nta blague zirimo umpe ayurisiye ama demi but ijana nijya nka muri yindi okay. Bref, ça c'est haba ama avance. Bon, indirimbo ndashaka kuyisohora no style quantième. Turi ro 17. Ni buri shaka le 25 izo yasohoza. Yego. Murakose kuri 2000. Kutayisohoye imbere y'irya show gira abantu yibatemwe muri. Sindaro nkamara kuye ya video. Ya sino audio irahari mugabo ife ko dusora na video. Yes. Kandi video shaka gukora ni video izo bitandukanye n'izindi video donc ife ko nitonda. Yeah. Reka turangize ikiganiro kandi gushimira cyane ku kanya waduhaye. Cyenda gushimira cyane kuri debal umpaye wallahi. Abantu bashaka kubona ko ari make mugabo aya debal harimo umunyu. Aya debal harimo irobo y'amata. Aya debal harimo pampers y'umwana. Aya debal harimo itike yo kuvanga muri bisi gushika muri ville. Merci beaucoup frère. Welcome brother. Abantu bashaka kubona ko ari make mugabo ntago ari make. Kuba yampaye avuye ku mutima naho ntaza kuyagusubiza nari ikiganiro. Ariko ni ikintu cya danger man. Kandi mpamvu nakubwiye ati mpa ayubona yuko umutima wawe ugize kuko ntume menshi kugira uyemere mu nyumuco yansaba ngo ntamara bisi ufise. Voilà. So reka nagushimire umuntu wakurikiranye kino kiganiro kuva ku munota wa mbere gushika ku munota wa nyuma aho uri hose ubahwe big up on yourself.